дар замони соҳиби истиқлолӣ барои пешрафти соҳаи маориф дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатнон садҳо иншооти нави соҳа сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. Айни замон барномаи рушди соҳаи маорифи вилояти Хатнон барои солҳои 2022-2027 татбиқ гардида, дар ин замина ва вусъати тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди иншооти нави соҳа бо маром идома дорад. Вобаста ба дастовардҳои соҳаи маорифи вилояти Хатнон ҳамкорамон Марҳабо Рамазонзода бо мо дар хати суҳбат қарор доранд. Марҳамат Марҳабо. ташаккур ҳамкорони азиз. маориф яке аз соҳаҳои калидии мамлакат ба шумор меравад. дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар бо иқдомҳои маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маориф ба маротиб рушд намуда, дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатнон садҳо адад иншооти нави соҳа сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. бинандагони азиз, ҳоло вобаста ба рушди соҳаи маориф суҳбате дорем бо Сафар Муҳаммад Алимардон, директори маркази таълимию методии раёсати маорифи вилояти Хатнон. мехостам ин лаҳза дар бораи барномаи рушди соҳаи маориф суҳбат дошта бошем. ташаккур. дар ҳақиқат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати худро дар соҳаи маориф тавассути консепсияву стратегияю барномаҳои давлатӣ амалӣ месозад. пешвои муаззами миллат ҳамчун сарвари ҳукумат тавонист ки аз рӯзҳои аввали истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳ кунад ва барномаҳои бисёреро барои рушди соҳаи маориф роҳандозӣ намуданд. барномаҳо ва стратегияҳое ки дар соҳаи маориф роҳандозӣ шуданд, ин таъминкунандаи ҳадафҳои асосӣ мебошанд ки дар ҳадафҳои рушди устувори созмони милали муттаҳид низ таҳким ёфтанд. ҳадафи асосӣ ин таъмини шаҳрвандон бо таҳсилоти босифат, таъмини шаҳрвандон бо таҳсилоти фарогир мебошад ки ин тавассути сохта бо истифода додани муассисаҳои замонавӣ, ташкил намудани кабинетҳои фанӣ, роҳандозӣ гардонидани озмону барномаҳои гуногуни давлатӣ мебошанд ки ба таҳким ва рушди соҳаи маориф қадамҳои устувор мегузоранд ва гузоштанд ва ҳамзамон барои баланд бардоштани сифати таҳсилот яке аз омилҳои асосӣ ба шумор мераванд. ҳоло мехоҳам дар бораи барномаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ суҳбат дошта бошем, аз ҷумла забонҳои русӣ ва англисӣ. дар ҳақиқат имрӯз Тоҷикистон ба кадрҳои ниёз дорад ки бо забонҳои гуногун аз ҷумла бо забонҳои русӣ ва бо забонҳои англисӣ сухан карда тавонад. зеро Тоҷикистон яке аз кишварҳое ҳаст ки тавассути мутахассисонаш метавонад бар омӯзиши таҷрибаҳои пешқадами кишварҳои пешрафта ноил гардад ва тавассути ин кадрҳои соҳиб тахассуси забондон метавонанд ки рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин намоянд ва дар он ҳиссагузор бошанд. ва аз он ки ҳадафи чоруми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин саноатикунонӣ мамлакат мебошад, бевосита ба кадрҳое ки дорои тахассуси байналмилалӣ ё ки ҷаҳонӣ доранд мо ниёз дорем. ва ба ин хотир моро зарур аст ки ҳарчи кадрҳои омода созем ки забонҳои гуногуни ҷаҳонро махсусан забони русӣ ва англисиро хуб донанд. вобаста ба фарогирии ин мавзӯъ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бори дуюм аст ки барномаи забони русӣ ва англисиро дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намуда истодааст. махсусан барномае ки имрӯз амалӣ шуда истодааст, барномаи таҳкими омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ то давраи 2030 мебошад. ва мақсад аз ин барномаи давлатӣ барои таҳким ва таълими омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар чист? ин пеш аз ҳама ҳадафҳои махсуси худро дорад. якум, ин ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ вазифадор кардани омода намудани мутахассисони оянда ҳам дар риштаи омӯзгорӣ ва ҳам дар риштаҳои гуногуни хоҷаи қишлоқ мутахассисоне донандагони забони русӣ ва англисӣ мебошанд.
در آخر می گفتید که اشتراک خوانندگان مؤسسه های تعلیمی ولایت ختلان در آزمون های سطح جمهوریوی چگونه بودند؟ تشکر. در حقیقت با تشبث پیشوای ملت با راه اندازی گردیدن آزمون های گوناگون از قبیل فروغ صبح دانایی کتاب است، علم، فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من در نهاد شهروندان جمهوری تاجیکستان یک تبادلات یا یک پیشروی را به وجود آورد و گمان میکنم که این آزمون ها توانستند که سطح معرفتی شهروندان و خوانندگان و آموزگاران را در عموم تقویت بخشند. اگر در ابتدا در 6 سال پیش توجه نسبت به این آزمون ها اگر آغاز گردیده باشد، تعداد کمی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ولایت ختلان جایهای کم را اگر گرفته باشند، همگی در ابتدا اگر 3 نفر خواننده از ناحیه یاوان از مکتب 27 جا گرفته بود، این ما را خوشحال میکرد. امروز این تعداد به مراتب قریب 10 مراتب یا زیاده از این بلندتر گردید. در سال 2024 ما توانستیم که یعنی خوانندگان و آموزگاران و شهروندان ولایت ختلان توانستند که در آزمون اشتراک نموده 35 جای افتخاری را گیرند و صاحب 2 شاه جایزه گردند. و بغیر از این در آزمون علم، فروغ معرفت نمایندگان ولایت ختلان، شهروندان ولایت ختلان، آموزگاران ولایت ختلان توانستند که سال گذشته با مشرف گردیدن جای هم نمایان شاه جایزه در ولایت در جمهوری جای اول را گیرند. و در برابر این با آزمون تاجیکستان وطن عزیز من ما توانستیم که 10 استعدادهای نو، 10 چهره‌های نو در صنعت پیدا کنیم که آنها صنعت و فرهنگ ما را به جهانیان معرفی کنند. و اکنون در به این موفقیت ها نائل گردیدن از یک طرف خدمت ها یا تشبث های اساسگذار صلح و وحدت ملی را ما 1000 مراتبه ها اگر حساب کنیم برای زمینه گذاشتن به این ریاست معارف، مؤسسه های تحصیلاتی عمومی و هر یک شهروند حصه‌گذار شد. مثلا با ابتکار سردار ریاست معارف ولایت ختلان ما توانستیم که روزهای شنبه، روزهای کتابخوانی در مؤسسه‌های تعلیمی اعلان نماییم. همزمان با دستگیری یا که با پیشنهاد حکومت ولایت خاصه رئیس ولایت ختلان سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی اعلان شد که اینها به این آزمون ها یک متکا، یک تکرسی خیلی خوب می باشند که توجه تمام حکومتداران، تمام مقامات ها را به این آزمون ها جلب کردند تا اینکه خلق شهروندان جمهوری تاجیکستان خاصه ولایت ختلان امکان پیدا کنند که در این آزمون ها خوبتر و نقشترک اشتراک کنند. من باوری دارم که با تدبیرهای دیگر از جمله پیشنهاد گردیدن سال 2025 برای جشنگیری 2550 سالگی کوروش کبیر، اعلان گردیدن تدبیر سال 25 و 30 سال رشد اقتصادی رقمی و اینواسیا و با چندین تدبیرهای دیگری هستند که من گمان میکنم که بر رشد آینده جامعه در قطار رشد ساحه معارف تحکیم بخشی میکنند و فرهنگ و معرفت مردم ما توسط این آزمون ها بلندتر شدن میگیرد، تکمیل مییابد و در آینده باز وسیعتر کتابخوانی عمومی میگردد. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، هم صحبت ما بودند دیرکتور مرکز تعلیمی و متدی ریاست معارف ولایت ختلان سفر محمد علی مردان.